Keblai pi baro syakatup kubor jengi ke DBMN TV. Kimat bakongsan menta ke sengi kilong. Kershan kipat bak nongstan ya ke VPP ban penbet ya kilat tungkam tungjam. Ujor ihjar ke New Trap National Youth Fund ya ke Yalam Gas Agency Mother Ting Police Station. Terai Torti ke MS MP Agarwala ya ke Surak Hagaru Hills. Bat mi kemat sawut kisamla ke Jela ya ke India Lumpung Wi-Fi Bangkok. Badmintangin pa syiki kubor bakam benya. Presiden keseng VPP uba Arden Mila Basayamot ringkat bikinong yalam jangka kilahir syanongstone ban pensyai patba halor kamat tungkam tungjam ha kejela. Ha kelumpung jing pensyai patba kabelalong hapok market kompleks New Nongston uba Arden uloong baka VPP kadai keseng kabaya kunna kabenta kimat jangkari bat kejat benriu amtang ban syumi banyakun election. Uloong bakajing dawa ka VPP ban penbet thamai no ek reservation policy kamdei babishni yano lani ban pendu ya ka hok jongno Henry kadei ban long ka basyong hok bat syong nia hapeding ki arjat ban riu ki khasi ban garu ki badan ha ka jala meglaya lada upat ba kari khasi jantia uai ka jingkershan ya ka jingyaki jong ka VPP unget scam baka sorkar kan hap ban penbet thamai ka reservation policy laong uba Arden. Ulapan ru kejing menjur na kipat ba kathan Nongston da kabakentu iki ban ra iki kti kum kadak ban aibor ban menjur bat ban kershan iki jing trei jong kaseng VPP na kabenta kajat ban riu khasi jantia. Da kawai kesur kipat ba kilara iki kti ban ong hoot le ia kabadon kam. Reservation policy hadian bagi kashri kalau betha ya ka sorka bagade ban penkre ya kata ka roster baga jing pentrekam ya ka reservation policy lani ya kata ka bha thungkam ka de belong ka thung kata ka roster ka bumut ka de belong ka thung kata ka policy ka spirit lani kata ka letter jong ka ni ka reception policy bade ka ni ka polon ra ya ka jinge ka crown ba larang yindan dagawai pat ka jing perkhat le sing anoi phi kan ta ye ki samra ka ji ki bawat kam wat jam namar balai kan ka jing turkhong kam ha kami ke jelagi nar menta ki khon samla ke ji kibaran ha kani ke rilum khasi be jongi baran nang re i ni ngira snotho bagalong ka badam kam bangin dawana ka sorkar ka dei ban pek thmai no ban penpek thmai no ya ka reservation policy nang ban sala ban pentrekam ya ka ta roster system ka baga yeng kashari kala tha ya ka sorkar ka jinge hamni kajing duko hamni, kajing pang hamni, kadaw hamni, kadai ka reservation policy. Lani ka bha thungkam, kabala sandur, san powais nam menshua. Bat kabalon ra, jingla nakapor, shakapor. Namkwa ban keren, bnia ayat kita ki jingla. Namar kumagalong, baga jing thumu kajungi, habang yaki, yakni ka reservation policy. Lani ka bha thungkam, kamlei bagi ni bishmi yano kamne bi kwa ban kriano ai ka hak jongno nrengi kwa pa kandon kata ka policy bhakam ka ba shong hak ka ba shongnya hapring kini ki ar ki jatriu ki badon hagne ka jala meghalaya te tumbangalam kani ka reservation policy kamlang ka ba shong hak ka ba shongnya bangin beteng dagane ka jo ka policy Ngidep pamani ni kampun pat pani kini ki para ki jungi ki bedan nagane ke jela tiga jingli ke bani ni kli ya bani lek keleng kalau kumno ngin bha kumju yau sanpo bani ulai pusan lagi ngiran sanpo ki kiran lai pusan kumno ngin bha mar kaju mar saupo la saupo dei katakan kaba perlongi bani ong ya ka sorkar bani ban pek ban kmi biang ya ni Nreu Chief Minister, haba ule jumap yang jingkren yang juga apa assembly, uang malari kita yang bersyak yang kata roster, I can let you in kasari, I can ujor segi in kasari. Ia tu nak bangkren ini. Nreu kalau gaya gaya basrotna, tangkat tu kanisni, naga jindawa ngajungi, kayen kasari, haba dan bandai ban ujor. Persyak ia kata, kalau ai yang cingkotai ke masyai, bahagia bidai berkini ke polisi, ngin i ha ke sorkar,
bat ha ka assembly ke ying dorbar thawan bagi dia tai kamdai ka kamram jong ke ying kashri ban ai policy nei ka kamram jong ke ying kashri kalong ban pek kumno la penon kam la ni la pentrei kam yak ki an ki baga sorka kalabu menda don shibun gyan ki baga sorka kalathau kalabalong ka sorka jila kalabalong ki an jong district council kalabalong ki an jong sorka India Lara ka jingpen trei kam ya kita kian kamlong katum kata kaan balatau ubriu ulek ban ut syaga ying kashri baka ying kashri ka bishar ya kata ka jingut ka jingnam balan ka lap baka rukam pentrei kam ya kaan kamlong katum kaan ka ying kashri ka penbet badai ban pentrei kam katum kaan Tenamar kata kadau, kamdai ke yin kashri ke bathau an, kamdai ke yin kashri ke bathau polisi, kamdai ke yin dorbar thawan. Hagi kan kamdai spa kamdai penyo, kan non-tribal youth union, kana ujor se Supreme Court, persya ya ke Jela Meghalaya, ban ya ke District Council, namar bakila pentrei kam, ya ke Training by Non-Tribal Regulation Act 1957. Kiong bani ka an kalapen dik yangi kithar ke basong haslong ke bakai ke bapateng henre ka Supreme Court ko ngayon na thap nang ya katakaan banyak dai kita girulum haga kai ke pateng nagajing tor bagajing buhay jong gini ki hepat kibawan nagawai pat jela kim semacam ya kata kis kata kadai ke benta ke rule ni ka kamram jong ke yin kashri Chief Minister ula bakla bau pa ini banyak sepo kayeng kasuri nrengi yong lara pimhalat lani pimtre banyak keren yang ni apa kayeng dorbar thawan ngin let show patba namar yangi legit do patba bangen ra ya ka je jong ka jat reu hapo assembly hatang ngin susha bangen ka sarkar kan le kamon nagaleng ke jungi kas laseng ini ka voice of the people party on day tang bangin job election ka voice of the people party kamne ka party ka laseng tang bangile election ngiyeng ya election bangin yo bandrung haging dorbar thawan banret nagawai ke jaga sanwai ke jaga balang ipat ba ha ka ri ke jungi lagi kun samla ke jungi lagi kme ki kwa jungi kon ki ti ki skotho bagari ke jeki kamdai nam ta jiman toy jong ba arden kamdai nam ta jiman toy jong the voice of the people party Hendrai ka day na mal ka jiman toy ki kon ki ti ki jonga ki jongpi bangangai ka bila skotho pin ai ke jingashan baru patba agari ai ke jingashan ngakte baka sarkar kan hak ban penmet mai yang ni reservation policy kata ka day ka thong ka jungi Kumbagi na po, hagaman jingkular, lagi haga election pledges ke jungi, bagi te pada akung kata ka manifesto ke jungi, balaro pada agari, alat ke voice of the people party, haga ni election ke balada, bagi dan bentah haga sarkar, kawai ni mat kolong, bani ban kmi biang, ya kani ke reception policy, kaban shonghap, hapdeng kini ki telingi jat reu. Hadirin election ke jok tang sangut. Yang semlaang upat ba uji yang hitam samut dengan leu dan giseng riulu kibala job adu kadwe ngot kilabu ya kali kemat haga manifesto jongki ndrei kiong menta pijit tang kadwe ngot dengan le ayu kiong ngite ngemuan ban keno yang hikipat ba ngiong pila jit yang samut Wat lagi dan tang sawat namar bangila kular bangin keren yang ada isu assembly ngin keren back wat lagi dan tang sawat ngila keren tenge apo assembly ngidan tang sawat hendrai ngila kerho kumbangi dan saw pongot namar balai ni bat yaga tin baga kular kabangila keren haki rinsan yalam election kasyam namar kata tau happy ipatba Yano pin syariah hagi ni kisgi kita menta banyak lam dia ke jat memberi. Yano pin syariah menta hagi ni kisgi banyak dah yang ri ke ke jungi. Lara pidang kata tin sagani ke kinti ke pementa kandan nak weipat ke cap ke bakini lagi weipat jinong elam lani ke weipat ke seng ke banyak dah ke ri bak ke ban penklan yang ke jat memberi ngak nut ban ong yang kata ke kinti. Ngina tuai yang ke for election
Ila dwai go play on play linti yangi kom ka voice of the people party. Ngapin kan mau ya ka juk ka mga kren hagi rinsan ya election ki babon. Bangaru ngala dwai ban mangingila ya dwai lang. Kajing dwai ka jonga ka por bagi election kalong tangkan ni. Atrai ngam tim kanungot man ai hangi ki. Kinong yalam kahinyaw terhadap National Youth Fund HNYF kila ujor 1000 persya ya kayalam gas agency kabakila suba ba utara jong kani ke agency ude gas claim ki kot kisla ki babiang na kibor ki bapenyat ya ke Indian Oil Corporation IOC. Kinong yalam ke HNYF Khasi Hills kila bat ya katrok kabakit gas bala penyat ya kani ke agency. Haka arterik jemang usamla yalam utara jong kani ke agency ula pensyai kilat pathai khubor ha press club ba ula penyat ya kani ke kam khai bean klem ke jingtip jong ka IOC ula kular ban penpai ke pisa jong ki breu ki bashim gas na o ula kintu ya gitu ki bashim gas na o ban penpai no ki tendong gas empat la bantip la ki pulit kin pentri kam ne em ya ke 1000 bat penshitam ya uni usamla na ki kam khai bean jong o Kidon kumbah nrius pak tam ki breu ki batit gas na uni usamla. Ada people bin paino shangi tan ya utu sa din gas. Kini ke cepat lah ko ang pensya kinda lembaga jingshim ke junga ya ka supplier ke mana ko Guwahati ke bakar tang soji LPG distributor. But uni udah ka asap gula ai ngada kispak tadi ki cylinder gas ban supply spot shalom. But ko ang pensya ba hadin bala supply spot shalom na kalian kesan macam mana kalau obat ya kena kap kaba kalau orang kumpa frat kaba mendan kikap kislah kibab yang ha kaba melak mendan yang kikap consumer dan kena kikas agency but kena kan start pada ke arpo dari bumi aja arpo lain ban refund no ya bisa but on start nung shwa na kasno nung se is kasih district but on pa aru naga jitho shabaro kishno kiba hapo es kasir kito kiba lada yo bat kiba bat yo kumjo kiba hap akan naga jo benda ngasung ha panma ya kan naga jing bakla shabi baro ki customer bat kam tam ki non benyai jo kishno kiba ship naga jing tikli ban yo ya kan naga offer lada ya kan naga connection ke ai ke dor ke biang ke ba la ban ke bawah yang sesisen ba ya single cylinder ke stove pipe regulator no shdong yo dah ke dor masa wajar shtek ba double cylinder dre wajar shtek de na ne ka daw ke ba baro ki wan ke to pro ba shim ne connection ba na kalang jumar mam ship berkat ba to pro Mengkong shim ya kan ka connection ke bakat tokat ni no ada banai dan bagi kan consumer dan baka MLP 6 Battalion Moyo gas agency pada hadin ketu mayo ka cintip ke ba mla shu banai namar ba kam la pendiam ke stop dengan layo ban ya kendo ban way agency senator shine sport shulam de naglek de na hawide bin kam lo ke jumpa kala kawan pangam pisang malak mundur menpai berkat ba kejingla pendiam yang kini diselenggarakan gas support is kasihir dan kejingla jumbo supplier ban ko Guwahati uklan ong pakade kata ka legal de la pet de kejing ai supplier yang jona sedepat kala de illegal ke pompiang ki kisla dari segi kibriu hapo is kasihir hapo ki shnong ki bapaya ki ba ngaladan banai kalau menjenjar ki menta bersyai ki lewat bersyai ki fil but ngakwa tuhan syai dan syai ba kene kap ngakwa ba kakut no nadu ka apo dari bumi ba ngalarai ko wi jipot ban penpai no ya ka bisa cuki baro ban syim no ya kita kisah data ki ba ada ban ses yang ba kene ka kes kebangan kene ka benta kentap ya kinong punya jogosno makin suka ba ditrekam ba berpedat dengan rekam sasisen na kentau pak yang susno kenang makan ban no bajik sok mesin lagi makin light na gajing jinja syai kan letap syai kan refill ya ki seleta kelam ki kat consumer ban penpai no bisa jengki ka bahai ya ki bakin apply no na ki website ki gas agency ban na ki website ki
kinu bagi bicara bagi ki kuat banlet kinu bagi katan jung agensi beberapa hari nak lagi cuma yang apa berkepat ba yang mentah apa lah mansur sangat kuat dan kuat hi ba man pendekap ya man pendekap kula yang pendekap bantu profesional bagi sampai ba ya Artli ki seng bhalang ka GSU bat AYWO kila ujor sya UDC ka West Garo Hills na kajing teritorti ka company MSMP Agarwala ya ka surok AMPT khamtam lelei haki benta jang kathan Phulbari. Kinong ilam jang gini kiseng kila ong ba kajing teri jang gini ka company kalong ka bapo dor haduk kata-kata namar ka surok barim ka khambha banya ka bala maramot da kani ka company. Kila kentu UDC bantuklar halor kani kecing teritorti jang kani ke company namar kani ke surok kanumla ban ai jing mentoi ki pat ba khamtam ha kapor liur bahap ulap ba lapsan ha kani ke than jang ke jela. Kila kentu ru UDC bandakhat ya kecing ai kam ya kani ke company bat ban bu ya ka ha kathup jang ki langyong kenang bekinum yo besuk ban teri kontrak ha Meghalaya. Kamuai Thai Association of Meghalaya MTAM haka arterik ujemmang kalapen bena yaki saungut kirang elek ka jong kejela bat arngut kinongirap kinmi khmat ya ke India syakarinsan yakop kabanlong ha Bangkok Thailand kaban sedang naduk ke sau terik haduk ke khatlai terik ujemmang arjar arpulai. Kini ki saungut kilong usamla lapen syai simle under 23 sabupra kilo upen bor milim ngam elite sabupra kilo Wedelbert Rindong Sngi elite prapusan kilo bat uskem borlang marwen elite sanpuwe kilo kat ba kiwe ki arngut ki banirap kilong Angeles Sun bat upen suklang sumer ki banlet kum ki judge bat referee kini ki saungut kin airing hag seniors men and women IFMA World Championship of Muay Thai ki banyakun bat kiwe pat kiri jong keperthai Association of Meghalaya isuan bat tip yang saya marhati lihi tayo beladap suara milik ilawan ban isu mental lebat
Terus yang aku beli kalau ni kecil sebentar jauh Muay Thai Association ni dia. Tinggal dalam ni kat men and women IFMA World Championship jauh Muay Thai. Kamelong Bangkok Thailand ada South Trip ada Kalai Trip mentau senap apa Thailand acara ulah 3 atlet kilong ni kiwele kata ka armature Lapchai Simle under 23 48 kg kategori skember lang Marwin Sanpui kg nata ngidan hune elai penek buar melimngap above 23 years 48 kg edelban jarak lang rendong sini perapsan kiji tinggal ni dan free mengapa anjing nusuk badai untuk sedang nangka nusuk laksumer dan rai nakaliang juga association laila bala manya ha nakaliang ka application dan yang kata financial assistant ha pebede bat ka sport dan rai hipor bangkot nakaliang option la nila muslim mengapa nasional dan hak hipor ke nadu hipor kham syua te kalong bangla yo ban director nadu kandai terik braiman arko ulai bangla yo pat bani pendu yo sport mista ha ka kharoi terik ni gunai arko ulai dan rai ka total jong sponsor na kaliang ka government jungi na kaliang ka association jungi na ta banlek bailek bewan dan ka mesti profit kalong kuat ralak sapu araja aspa ngelayo ya ka sanction ngelayo ya ka sanction banyak pisar taksni na kadang government kaira ni saulap sangko aja dan rai na kalian ka action bulan tahun kemaipat dia kalau na kalian ka action nomor ba na kalian ka sports na boy por syahoi por khamtam po jangan ni jilam jang government hakini ki snam ki badam ngelayo kan ikila jiram bar khamtam bentaru layo ini kalau jirap kalau dalam tangsi marsiting group kendai ladai alat dipilih alat penting ya ki kun semua ini begini yo banci bentar hak ketika World Championship dan agak yang cuma kumpul presiden lah haju upor kumpul nongkai coach yang kru te masin syak yang selection dalam ke nasional belum apa Madhya Pradesh nasional maksud dan ini selection ini nilai cinta sebuah World Championship kembali benar-benar dan ada yang juga nak Tristom Hero kumpul ban ayo training mana itu dan jadi kenal nak tadi marah yang ketong increment ini kesel yang bagajing kerpu bagajing rentak mulai natrai bring semua ini panggil marah yang ketong kumba Malaysia ilayo atlet bronze abangi le cinta po di senior bagi youth yora atlet lai tali medal bosulba napo India le tangpo medal yang yo sulba na try kani sil belum tahu increment ba yora e na ta kabrom jon jela ka kali mission napo India na United Muay Thai Association India United Muay Thai Association India kan belum ya nasional kamelong hapo Cina nado arkundre do iPhone 3 naibe ta melong hapo SA College hapo Cina University ting termen ni idon ikna amba live sabut ngila pengkre hadir midat ya kanika state dan aya kanika third state Muay Thai Championship guna promotion anda ni hapo nihu itu bersya select beli gold medalist kemudian di pensimata nado kisah junior senior kentai bersentra de kani rumai persang yang atraining ni ikerman berupa inra itu katong yang berom kan yang setiap berkunjung berkoi dan berteng pada awal memang saat sportsman kecil kerja cuma sopan stay pakai bahaya di praktis bahaya kemana dari praktisnya dan main step meski itu dan kalian cuma ya dan kayak bagi hab praktis bahasa kalau bagi hab im cuma matar ketika Muay Thai kalau itu udah Olimpik dan matar
ayo live po channel po orang pengen para putri try ba kilo pa pe kita lang pun ala pe TV dan kemen ban ni semua kham biang ni ro bi man poi thong gitu poi Olympic bentar lah kan nos nem le se pila wan yele kai kan ka poi thai kalau wan kai poi thai mata kan persen license ya pila job lalu bahan ada balik sisi bicara kue ya kelem job lah ada orang yo orang sedang mata sudah bahan yo buat compare buat kue ki country ki bangi pas speech stay di market country la pun masih 120 plus ki country ki shawan di participate te kimi ki country ki long ki ba na po Europe ki bobon ki ba kham tibet na marba ki chin tre ki ru ki la compare ki coach ki la kham no la kham bon ki ba ya rapi no at kawai ro ka infrastructure ka equipment ba kha ki ba ki ran kam klai yo ban andre ani de ki shop ba sa ya po hi ni ya ban la kai hi belum menang ya ban la kai mo ran maran to coba berketan kermen ini bakal sokalkan jarap mai kecil ini kalian sport kalau nggak mau nanti ketika Muay Thai itu udah Olimpik entah ini mau baru beliau persen ya ketika bola participate di Olimpik maupun sini beri dalam beliau dan kalau aku baru entah ini mau kalau sudah acau perang sampai ke pada qualifier kan acau perang Los Angeles ni ala ini karena kermen mau maka sokaru kan yarap dan kami kenal ba kumbuka sokal mikali kermen ba nunu na po kasih buat 3% ya ke lebih mau bagian kuat punya medal yang try sokal ini kamu try tidak nam tajui Kawai kalong ying kabalangat hakakerdu khan na kadaw jeng kajingpang bat jing stom jeng ikon ha hospital Nigrims kalakerpat ya kaseng National Neutral People NHP ban ay jing irap hakani kapor bakim na kajingduk jeng kerdu. Mardor kaseng kalali yakendo yakni kalong ying hakati ka hospital bat kala ay jing irap da kapisa kat bakot la kabor. Kinong yalam jong ka NHP kilakerpat ikiparadok parasna lada kidon ka minsim sngosin ay yakni kalong ying kin sngo baha ban penok jing irap kat bakila da ka bafun syakni kalong ying kabadon ha kajing e hauni mobile number pra iwe kendai not iwe san kendai san kenang bikin la ban keneri kijing dot nakabenta ita ikon nakalang NHP singkme iwan ni ko ada so kia san kia mesin ban dan parado kami mumat jinge jing sejar ni ko dan kunjung ini udah nak jimpang jingtam dan aku ni kan kimat pun gitu kimdan syuk tangat man by the way hero nakalang singkme semua kata iwan marmar sini penjaga iwan yang kat pangalan kalian sekemil gino senyang senyapnya nak ini kasih bagi terpak di baik badan justru banyak lang ikini kita nak bersih dijak ni ko terpak gino senyang lang bat ia kena bentak yang sama cai pa jadi ia kena bentak anu kom kunci pangunu jinjar nu bat jinut jusap diki kalau anu di saksi senang sai dan kalian sekemil ya so yakta niarap ni usah kebala ini dari sini. Kalau kita macam bawa boleh membuat orang indri unda mungkin kita numpang di badal jimpang di sistem. Ini sekarang bawa iyo nak percaya nak ini yang di jimpang bersihkan dan info sama dia. Dan kalian masih di tempat jur itu lah. Dan kalau kebala ini nak senyap lah tak kebala ini kalian mungkin nampak ini orang berduk dan kita semua. Lalu menin sejajar wanita itu lagi apa lama ni. Lalu bakal kendung, mereka kendung lah dalam ICU. Aduh mentah. Kena pola balik kelas sempat lah hanya kalau negeri. Dan sempat negeri makna dapat ICU dan sahabat ICU. Jadi kalau jing ketika batagi doktor, kalau dan kendek cadem, bermula dengan simpan. Betul. Lak poi mentah dan lak poi hanya ki ong la dom jimbong la do ki sedem ko
tip di paklah kalau sebab Hakamit Chitarik Jemang ki Pulut Karibhoy District hadin bikilayo jingtip betikana bakidon ki Briu ki bakiu na Jorabat Chanongpo da ka local tourist taxi ki bakit drop kilapin up shrip ha umling bat kilayo bat yakini ka kali. Hakini ka kali kidon saungut ki Briu ki bakit drop. Nakini ki Briu layo kem ka drop heroin ka basyang dor umdana ya ka arpau lak tingka ha ka dor yaw khatway tali ki tindong bat ternia inject sautli ki mobile phone kapisa khatsan hajar sanspa san pautingka bat labat noru ia kata ke turis taksi kijing thokit kidang ya chaprang kiseng bahalang babunjat jang kejat benriu garu ki basyang basa ki distrik kejala Assam kila pelong ya kijing lang pai ba habakrapur golpara distrik Assam ha ka artrik jimmang bandawa la ka jang ka autonomous district council na ka sarkar Assam unong yalam jang kini ka kinhun O'Brien Marak ulong baki garu ki don hok kat kum ki kendon jang ka schedule 6 but 5 Jongka Riti Senchar Kari India Banyo Laka Jongka District Council Kumbalong Lem Kiwei Kiri Ulum Ritpat Ki Basyong Basa Assam. Ufa Director Don Bosco Technical School Lain Kra Shillong ukhot uwer sngoba ya barok ki samla ke bla pendep ik jingpuli nadu kesnem arjar shipau hadu arjar arpuar banwan khnang sya kejing kenduk lang ke banlong nadu kapor south teng janmit hakani ke school hakani kejing kenduk lang kandon kejing le kemen bat kejing bamja lang kumshi ying hisem kitu ki bakwa banwan kin pentip lupa nadu ke south rik jemang kenang bikinong penyat kin la ban penbiang ya barok ki jing don kam Pentip syakini ke telefon number ba Jasperly Kendai Prahandriu RR Not Sau Pra Kendai San ba Colin Pra Nyo Lai Iwei Not Kendai Lai Sau Pra Kendai Wan Kenang Wat Pep Ngi Ab Bat Kmi Linti Pi Hakatai Kesngi Blai Pi Baro Ani kalong kat kum kajing betha kajong Director Don Bosco Technical School Shillong Bakan don kajing kenduk lang jong baro kikna kibra puli hakan school kabamot kibra puli hakan technical line bat kibah sa hostel bo Don Bosco Technical School kapalong nakabenta usnem arhajar shiko daktar do arhajar akwar hakan kesngi kandai kesngi kaba ngriu tarik jong bunai basan arhajar akwai
nado por South Steng Jandian. Hakan singi kanton jing penbiria nang ta jia keren nang tahan support pat dapat bayar jabam Jandian lam hakan singi. Entahlah kepat ya bro kena tiba kuliah kan ke school tiba kuliah kin ayah dah apa penrung kerteng jaladi ha ini ke artli nombor ke pemut kendai krah rio RR north south krah kendai sam krah new lai way north kendai lai south krah kendai relationship ke Inter College Basketball Tournament kelas dang haka Arterik Jemang Hamadan Sin Edmonds College haka babun ki college kilawan ban Shimenta. Kani ke tournament kalong nak benta ki samla population rang bat genthai. Kani ke lumpung yele akai kalong Shibenta nak jingpen krek jeng ki samla ban penbiang yelede amtang hagi jing puli Henry ke penbiang ru ya kemet ke phat jengki banlong ki briu ki basyat baklan haka bor met bat bor jabing. Kadai ru ke lumpung jeng ya kenduk lang jeng ki samla puli ban ya mer jingmot bat ban ithu mar keliang haki emlang salang. 5 ngâm vào cái tính này luôn bro boy I was jumping up and down keep on getting Bat dak itu ki kubor ngilapoi syakabakut tak haduk pengindai syam biang kublai shibon.